Čaute, moje meno je Mário a vítam vás na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si pripravíme tagliatelle s krémovou parmezanovou omačkou a sušenými paradajkami, tak poďme si ukázať, čo budeme potrebovať. Kuracie prsia, parmezán, sušené paradajky, smotanu na varenie, olivový olej, šalotku, cesnak, sol, mleté čierne korenie, bazálka, čili, korenie na kuracie mäso a tagliatelle. Ako prvé si nakrájame prsia. Prsia osolíme, pridáme korenie na mäso, mleté čierne korenie, poriadne premiešame a necháme odležať, kým si pripravíme ostatné veci. Nadrobno nakrájame šalotku, stačí taká malička. Nakrájame cesnak. Ako posledné si prekrojíme sušené paradajky. Do panvici pridáme olivový olej, kuracie prsia pridáme, mäso, keď máme skoro urobené, ho povyberáme. Pridáme olivový olej, šalotku, pridáme cesnak, sušené paradajky, zalejeme to smotanou, prisypeme parmezán, bazálku čerstvú alebo sušenú. Do omačky pridáme naspäť kuracie mäso. Pridáme cestoviny, poriadne premiešame. Posypeme parmezánom, bazálkou a máme hotovo. Ja verím, že vám bude chutiť. Nezabudnite dať ešte na video odber, like a koment. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte a dobrú chuť.